abantu beikaliro kwegamba one bantaka era ensonga lwaki bulijjo nsigala nebe balya ni kaseera kona aye nga nkali kutuuka aho mukulumo gano njikiririe subirie kuno kusasirako muganda wange Muzaale Godfrey izulu twabeto akaziika brother we mukulu we kabinolo hatu nelyafiira bali kuzikola hano sosore gume zendi ku radio ainga tulikwira Muzaale yo zile kya person team Agroben era nkubiza team ka Agroben bona banange jembula mutambule mwa mukwate ku hamo no muganda we Muzaale mukulumo gani ensonga erimwe mwezo oba ebiro bayisatu oba nokuswikaho ekimfuula okuba nti ndi wenjawulo oba abantu beikaliro bambona mu bwesigwa ebintu bingi ino one nze ndi muzaale w'eikaliro muzeeyi wange y'omwami Walya Patrick Dabanji ate ninkuzibwa omwami Gabula Yokosan namwiwa bona mbasugirieko abantu bano bona bahangalira mu ikaliro abantu bano hangaire nabo abantu bano ensonga lwaki bantegeera batimayite embeera jange ngobwe kiri ebintu bingi newe tuyizire nga tukola mukulu Morgan oba kulingirira ikaliro enebyo obwetaavu bungi ino naddala ati ano oba kulingirira ku byenguudo biri aho kwegamba bagezyako bakolako aye ng'omukulembeze ng'oli kutaka oba oli member of parliament olina okulaga abantu tuteekera okuba omukulembeze aye ng'oli kubalaga ku kiki osobola okolako kulumaga nga nze nankayizanga okutandika okulaga interest yange omukifo kino erya member of parliament nazwire ne program egihera nitookera ku mukulima enguudo era abo nazwire hano entambula butereevu ninjawo ku district yaisu ninsisinkano kya personal C5 ninkwatagana naye ku saino nampa ne tractor uyampa ne tractor tandika okulima enguudo tugirima ku saino aye nga ndi kikola ekyo nditwala ku kasente kange akeneke mpaka si omutyere gwange ninjaba ntandika okuba nti katukwate ku hano lwansonga ntwale okulingira enguudo gine tuba ntugirimire zena kinyanguhira ino okutransportinga omutyere gwange oba bintu byange bindi byembangule mwika nimbere to factory yange so ntubanga tuli kulima enguudo ejo tuterezya era abantu kibazwire babona nti omukulembeze omutuufu ateko kuba y'omuggo ya Bernard Mutebi Agroben tuzwaho tiza tulingira amasomero amasomero kiki kiri kwetagisya inzati analingire ninzo nanyere mukusooka okunanye nze mukulu Morgan okutandika okusoma kwange natandikire mu subgrade nga esawo jirati ano primary ya Sukre Primary School that is Kanabugo Kanabugo subgrade now it is a primary school aho natandikire paka mu kibiina kyokusatu ninzo anengira namu wa primary school embere gina bitiremu omu aho nga ndi mu primary niye yanhalizibira okuzwa ninko akonze no njabe nyambe kubala moji banange mbenga nsobola kubakwatira kukubaana ebe maitenti bali mu mbere etalinsa ayichenja bulo mcho obunda ile mutimu Agroben nindeta kiresevu nibango bantu no titwayahula tukole kintu kya hamo omwavu n'omugayiga na buli muntu ena abenga kiganirwamu nakirwe tukoba kwife n'iki kiri hano nze ninzo ninkoba koze na abaana bano nze kyamboni yaboni yanko isomero kulia nadalanga muri kutuka mbe omukole bibulyo ngachimboni yaboni yaneza leri kuluma oli kulivisinga kanti kaiza mbongo kola kino ninkoba konza ati ya sawa gino nze nakuba focused ku baana bali kwa kubanga bakole bibina byabo ebya P7 ena ko ibiri nasalireho mukulu Morgan ena ko ibiri eji bamalanga bakole bibule bya P7 nasale okuba hemere nimba heiva nebyo kunywa nibabanga berira ko saino comfortable mwana ira hano kuplapla na handika ko saino era okuzwa obona tandikire program eyo yo kulisa abana baso kyo musanvu amazima gane twabetu sona first grades nadala okuzena tandika kulisa abana baso first grade janinire so nindubona kimongo mutyere gwa isuguli mu mukisa
ng'omwana wagulya lazima asome kitabo nategeere kyali kwakuhandika ku lupapula. So ekyo nekimpa maani ninkubakonza nati ano hembe nkwatire okubanga nsobola okuyamba ku baana baisu oba ku bazaire baisu abandi. Ekintu ekindi tulingira n'amadwaliro nga gona getagisa buyambi. Twaba tulingira abantu mbeera ki tukolere ki tugezyako kuyambako abatontono ebe tuba tusobwere kuba sajino nkali kwa muhinza aye mbanga njabula omuhinza nsubira okubanga nsobola okukola ekintu ekinene ino ekiswikaaho tuyirawo makanisa tuzimba makanisa mekerezia ebintu ng'ebyo binfuula okuba omuntu omu bantu kinfuula okuba omuntu nti ntakibwa omu bantu ebintu bingi n'omukulumogani nga natandika okubinyonyola muhinza okufuluma muno n'abanange banonga yes olwo ndi kwenda kukomya opposing oyo kwenda kwera ku kirala kyonka kiti andi kwenda kukomya it is okay tulina ebibiina by'abakyala tugemayo ebyo by'amakyaki nkobe ebyavuka eby'emipiira era kino ky'emipiira tulikwenda tuleeta ekintu ekitwiza walala banange twembe kaliro era kaliro tulina abantu abatumula ku kigambo ky'abazinga zibondo aye nga bamutumula mu kanwa aye nga tebali kumuyamba iso tutaka tuzweyo n'ekintu tubenga tuli tubula kwa nga tuli kikola nze kino nazwire era ninkoba konze no tutwaita buyitiri nalya zibondo tuli tole nikoba kuifa tu habe ekikolwa era esu tasalireho nga nsukiro member parliament kino cyane kusokera ku banange at least tukole forming a team ya sio mpira nga tujeta zibondo FC kino kintu ni kwa kukirekera ku kirimo ina maiso at least tuli kutakiri nalya baba wa isu benga likola ki ngali abo maiso ali ano mukulu obwe ntumula okuzibonda bandi mpula mbonanga banyinkala aye ntaka mumanye nti ono itwaisu atuleleze asituire bulamoji isu ate natumutaka ino esongolati tumuisinga ebisabyerere so olwakaseera ndohoze alina we bale ino mwami Agroben mutebi